Hadirin ke jinyo jingtep ek jingdan ke jingklong mau bian hakawa amalidor kabadang haba po upur usam ke jela Mekhlea daki bar jela nakaliang Khasi Students Union KSU Narpo Circle hak jingelam somla Panuel Tongper President bau somla Uni Muksor General Secretary hak arso trek rumpangar japsan kila penlong ke jingjurip syakate ke jaka kaseng lala bagadon sisa kam klong mau bian kate ke jaka daki bar jela ke bonra ek jingjulor ke mariang bakumjuru ia kate ke wa hak ba nakaliang kaseng la pensenge mardori kam bat bekrat yigi betrai hak te chaka habakran sikila pathai khubor nakliang somla Panuel ulom bak jingklong mau bi anya kete chaka kala kata shibo ni kamariang bat kumju ekwa malidor hak bolo ong bak de jingdong kti jongno jongno kibana lor nolor kata ulom bak seng ngasli ujor kibor pria district halo kani kam ini hari ini ada apa ya ini lagi jadi kau yang dah distribusi Ina mana orang kita? Hani spot gilawan hang ni ka sunai cara melidor riwar kebahap apa ke area jang kesenong melidor jang Mekhalia apa upusan jang Mekhalia marmanin mancisni la yo kita komplain nang trash nong basa marjan marpa nang ni ki ang kadon kita jing yang mau bian han hawa melidor ke basar ke hadu kata ta ke ba kila bangkit hadu dagi spak trok cisni dah habang iwat junti habang iwat nya nak keleng-keleng itip ba kene ka jing lek jing ki jing klong mau bian jing ki kolong ke bang ke bian markim sem la don kata environment clearance hakono hono department ke badai ban ai kata clearance bat andang ilawan hani ngila isya dari khidmat ngila saki isya dari khidmat baka kawa kala jot ni kawa melidor bahasa kalau ke bahasa ajing mentoy ki paiba ki briu ba ai umai wa kala sa pandulor da gede jing sa ti klong mau bi an da jing don ki jong manu re banu badon hakni ceka badon ru hakanu kunu ke department ke bagi don da dipik ni te ngina kalian kai su ini ngi ke persajur bat ngin ru sakabor ki bahalor ban ai ki komplain kala tadi laha lamanu ki bala ai kata ka farmi kata ka environment clearance ni kata ka bor ni ki nongklong mau nomor hang ni la don dag spangut ki labor keju dagi peutli ki trok pekit ki mau te ngina kalian geseng ibu kejing persajur namar ngitip bakani gede ke ceka bahap pura hapok ke jela Mekhalia jengi bat hakni ke ceka ngitip ru bakal ade ru ke ceka jong distrik usul ke ba ke distrik usul kal du ai ru ikiti land holding ya kinu rusmet ke ceka rusmet te ngi perem jur ya kini ke jinglek ni ki riusim kebu ban mentoy simet klem dayat kat tungkaan dan nak yang KSU ngi sabu ke jing komplain sak bahalor wat saju jong GC wat saju jong DFO wat saju ya mining geology department ru ngila bandit sak bahalor ada kini ke jikam bi anjaki hang ni ken trekam ngin salek di batang bat ngin salek ru ngin sawat ru kai ru bat ngila tip ru mano ki badang keti hang ni lada kasak kam ngi man penpau kerting jong kita ngila an penpau Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya